Liebe Freunde, wir sind gerade im Hof des Hauses Namina, wo das Fest gefeiert wird. Bevor aber die Leute sich versammeln, möchte ich etwas über dieses Haus erzählen und über das Haus nebenan. Es ist so, dass gerade hier das erste Mal Peter der Erste gewesen ist. Er hat hier eine Woche gewohnt und im Häuschen, das hinter meinem Rücken ist und wo heute das Fest gefeiert wird, da hat er mit seinen Freunden und Begleitern schöne Abende verbracht und so Wein getrunken, Bier getrunken und gute Essen bekommen und vieles mehr. Es hat ihm in Liebau damals sehr gut gefallen. Es war so, er wollte als junger Zar nach Holland fahren und Schifferei studieren, aber es gab Gewitter und er sollte im Aprilmonat 1699 hier längere Zeit warten, bis er auf die See konnte. Und so blieb er hier stecken und das war auch ein schöner Grund, Liebau damals zu besuchen. Er hat vieles gesehen, Liebau hat ihm gut gefallen, er hat schöne Briefe nach St. Petersburg geschrieben, begeisterte Briefe und hier hat er auch das erste Mal die Ostsee, so die See, die offene See, sagen wir. Ja? Und in diesem Haus haben sie auch gewohnt, das ist dieses Haus nebenan, das Peterhaus nennen wir es. Und das war das Hotel der Witwe Frau Heuer. Der junge Zar kam unter dem Namen Piotr Michailowitsch Meister und schien bescheidenes Leben zu führen, aber später wussten alle Bewohner der Stadt, dass das ein Zar war. Und es gibt sogar Unterlagen noch im Museum, wo man sehen kann, wie viel sie gegessen und getrunken haben. So ist es. Maskas, jā, Mārtiņa bērni. Tad samainīsimies vietām, jā? Maskas jūs gatavoties. Mārtiņa dienas vakars, kā redzat, namīnas pilns ar ļaudīm, kas grib šo dienu atzīmēt. Mēs, kā jau tādos svētkos, dziedam, ēdam, kaut ko runājam, un tad, kad namīši paliks tukšāks, tad arī dancosim. Un mums ir tādi jauki ciemiņi, mums ir no bērnu aprūpas centra bērni, mums ir folkloras, nevis folkloras, bet bērnu ansamblis Tev un Man, mums ir Saknes, mūsu folkloras ansamblis, mums ir folkloras ansamblis Vēlavs, un mēs pašas esam atštaukas, kas saimnieko šinī namīnā. Un mums ir liels prieks, ka mums ir daudz ciemiņu. Kristīna dzied. Nun sind wir im ethnografischen Haus Namina und gleich hat die Leiterin dieser volkstümlichen Truppe Atstaukes, Frau Kalnarae, uns kurz erzählt, was hier sein wird. Also ein volkstümliches Fest anlässlich des Martintages mit Tanz, mit Essen, mit Liedern. Viel Spaß! Sēdāji, ierībināja, bet viņiem
līdz pašām debesīm ir viramām. Visu stāvu debesīs ir viramām. Paputiņā zaļiem ir viramām. Turpa, ir gaidam suram su, tur kā pupa ir viramām. Turpa, ir gaidam suram su, tur kā pupa ir viramām. Es redzēju. Jā. Šīs jau lepnas, šitām viens gailis tā radies tajā mikrofonā. Mēs tagad sarunāsim, ko mēs dziedāsim. Mārtiņš Kura un Gundiņu un Katrīna Gaļuce. Un Katrīna Gaļuce. Iesim viņus apraudzīti un pīpītes aizpīpot. Un pīpītes aizpīpot. Jānim skaitā sienā gultas, jēkot savas rudzu kaudzes. Jēkab savas rudzu kaudzes. Miņķelītis nokliedzāsi auzu gulbas galiņā. Auzu gulbas galiņā. Mārtiņš bija labs vīriņš ar visiem vīriņiem. Ar visiem vīriņiem. Nerudeni pavasari pašā maizes laiciņā. Pašā maizes laiciņā. Nāciet šurpu, puiši, meitas, Mārtiņdienu nosvinēt. Mārtiņdienu nosvinēt. Ir mums zosis, ir man maize, ir saldaisi alutiņš. Ir saldaisi alutiņš. Atvietiem tas gailīgs, jā. Nu tās dos laikam jau nās vai no tiem romīšiem, vai no tā māti, ceru, lai jā, dziedās tūlīt, tu klapēs pēc līdzi, jā? Mums ir tas gailīgs, jā. Dziedām visi. Kur tu teci gailīti mans, kur tu teci gailīti mans. No rītiņa agrumā, ietecēju ciemataku meitas sev, ciemataku meitas sev. No rītiņa agrumā, ietecēju sētiņā, ietecēju sētiņā. Trīs reizītes nodziedāj, celies mana līgaviņ, celies mana līgaviņ. Jau gailītis nodziedāj, necelšosi miedziņš nāk, necelšosi miedziņš nāk. No rītiņa agrumā. Nu rau!
bet tā ir, bet